Gikundi kia Seaford kwa imera bithatu muthingatano na ndini bethirite bakibangania kambi cia kweza na moritani kiriana bari kubaitana uria bombikia gutwika atongeria baruju kiri kigomano kia rutha ruru kiria kionekete ari 50 ana babane bathomithitwe motho kuja unkumania na ate nikyo kironda kiria kinene kirumirite uchumi bwa Kenya chiari ni bonekete gukenera anene kigomano gikibakiuga ni kigutethia mwana gukura na njira chionthe. Ana bari 50 ibamukirite mathomo kwa kaita ka mwaka yumwe kuma kiri kundi kiteke kithirikari kia Seaford Kenya na moroto yo ukiria no kuria mugongo yo atongeria baekuru baina mulwamo na mwerekera yumwea. Program yetu imita Girls for Leaders. Girls for Leaders yatwategera tona twinana baba ingi bakuma marisabu jetu bakuthoma nuntu bakuthoiba kwirwa kini acheri bathome bakuthoma nuntu bakwithira batekija kumenya nikitu bakuthoma tugwate atuberete amwe ni kenda ana baba bomba gucherwa bongwa na twina wirigiro kiri ana baba tugomba kwithira twina antu baba ingi bakumba kugwatira mugongo yetu ruju gintu kingi nkauga tubwiri kwendera kugwatira ana baba nuntu tutumba kwithira twina mugongo yote na tongeria babega tubwiri kwithira tukibaitana kinya mantu ya mikarire miega kinya kureka kwithira be corrupt Joto Kenya torete ne tuba kwithirwa kwena nkukumbo nyingi muno ana baitogerete kubera terasima uchwe into kumani na njira indhoku no mwanka withwa kemenya wewe ngwa ugachwa waitanguge irega kuretera mbeca na mbeca cia uma igitara terasima witwa achwa mbeca iticio itubaitanite kwithwa mutongerio mwega na mutongerio gwitikika na mutongerio kumbochwa utonga bwa na njira njega nikendaga kuria mugongo barungama inyate kwe waite jora ekoro tukuga twe waite abakujukite bongwa na ntu bakabana ntu bena witikio nabo na bena witikio na utongeria bwao na bena nya witikio na integrity yao era yuri integrity re urite nthiguru yetu na kuntu nego kwingi asiari nende ibarombi kwerekeria na bao kubwithia kosira ciombo ba umenyo bwa kurita ngui na njara ciao bongwa antu awetera kwandikwa maobisine terasima withwe gitara ndo chwa nguge kwandikwa ira tuta witikora job no chwa ukethwa wina talent ukethwa ukiomba kuthithio ntu umara wite kibu ujo tuibu komba gugutethia nkuruki no ntu tukuona Kenya tutena ngugi ira cia maobisi lakini ukethwa ukiomba kuthithia mantu ya saloon ndio etoja thithie no jathithie na njira njega ukimenya biashara no ri na ndina uitwe na uma ikabatethia kithomo tikiri yake kia kukwa ngugi witokara nthi obisi ni ogete tai no karirite gitio kithiuruka akio lakini kithomo kia nande ikira gigutwa ngugira kithomo na ume bora tomba kuritana njara cietu na uni atubwirite otega turi aciari twi mugongo manto just skills na skills ni nyingi skills to monka wete ukaithomera ki university yes ingwita na university itokuria kithomo no lakini skills ni irinya tukuona ki our artisan courses skills ni tukuona polytechnics chetu the tertiary colleges ituoneria na betu njira nyingi irio bone kiraba kacionera na njara ciao bambiria guciandika na tego ciandika ki bandike bangi twikara tukiuga otengogi na ngogi twi nacio na bamwe bana baraba unikite na murandi yo ibonanitie keno kiao ngocoka receive kathom no ntubo tutana mantu ya mainge mantu ya konie kwithira we mwe kurocieteketi we ngwa we mwari mutongerio moya ibatotanete mantu ya mainge ya kwithira we cietekacia no ntu ukethira we cietekacia mantu ya mainge ya ukarikira ya meya alafu ibatotanete nya mantu ya ndawa cia boita ira citumite antu babainge bakathangalani nyamese yao na ribanje kwa tukenya sukuri bakureka nacio ibatureterete nyanto bainge botwariria azini antu baraba konde kwa journalist ibituiketu nya ni ituiketwe studio nyingi mno tukaithira tukiaria na journalist na to interactive ibatuikerie county assembly tonora ma MCAs bato batutetaira ibatuikerie Wero TV tona Wero TV na Wero FM tonora news cheto introduce wakenda batu tochiona TV ne cheto na itora ikerinya Meru University tonora alitoba bendera na mathomo na ume batu thatu skuna ndito itorairirire twinde gwita university na teana akibareya wa Mauritani ndio kinyasi aribao ibamukirite Mauritani kendo tetheria bangania ba mubango yo kumenya weti na mbere bwana baraba ithirite bakiritanwa na kinya kubamenyethia kira kiongo bakirenda na bao baritanwa nkona imanto amega yaraba bwithiritio no ntu batu itare tugithia itona semina yai gatukona Mauritania ya tuwita kuraya
na inya aciari betu ibakithira ibona antu ya baba baritana inya batu tutitha turi au turi tuita mbere kitha ndone onthomethia boyana ba kitha ndi mbere muno itareto batu tathoma tukinya sanda 6 tuka twita cukuru tukaendelea kurithia undaginde sanda 6 ndatwa cukuru ndaendelea kurithia ivonto ndino ruba mwana akathoma mwanka akinye mwicho. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa